Mosholozi ga re gore re tlo ya international court ke boditse my lawyers gore ba submit go fitlhella international court. Wa itse why are international court re go busetse go morago bikinyana fe Putin ne tsontse ne atle mo South Africa ba dirisa the international court gore yetse eng ba re gore ga ka tla mo South Africa a arrestiwe diriso ya asatla ka last year BRIC summit. So o batla go dirisa ona molao ole a ke re ne le re Putin ga ka tla a tshwana. Okay, sharp. So nakar gona le bogwene Ramaphosa ke yo, what are you saying? Are you biased or not? And remember rona re mele Palestine again DA yemeleng ya male Israel already ko ilo submitang ko teng o tsosa ntwa. That is why are mhla sibuya ko kae ko international court ko yo duma umbambaye phezulu kwentaba go tlotla golla dikanono di rifle mo South Africa. Why? Because by Ghana by mover ka IEC I get sharp. If bagay wina go international court, do you think ba ilo dumela gore I ne re tlaring tshwarang country? Because they know immediately fela ge MK e boa e winne ne ge MK e boa e winne, they know gore as they take over, as Zuma a take over ne expropriation of land without compensation. Number one. So that one they will never surrender this Mhlaba weight without holwa. Number one. Number two, that money opela abua in rhetorical ways or opela abua ka dipina e be rona re nagana gore this guy wa opela o khatla go bina and stuff. No, opela abu ene o motona ga tshwane le nna lo ena ba ileng gore like the plans tsa rate re bua re balabala re most of the things tle be asa dintsi wa di bua aba wa jiga awantsha pina. But if o go ukella dipina tsa ga di bina ga di bini fela ga a di bini fela. It's not like o khatla go gore wa bina and then ka dikutlo batho ba bang ba re gore malema gona nonyana o itse ke this thing ya border policy what di so re votetse MK and stuff. How voted MK still o voted the border policy ya gore tshwantse di wisiwe e re go boela gore wa. Remember MK is not a South African organization. You understand? MK was formed through in SADC and Africa. There are lots of countries still on support Mkondo Wesizwe, including Russia ka go ba funda ka dithunya. There is no way you can ring some Mkondo Wesizwe because there's still Mkondo Wesizwe in African countries. Wang understand man? So o ka se wa tsaya batho ba ba trainileng ko dimo go Africa for nteba le moyo. Check out ba ileng gore gona nonyana, they are in the forefront of the this thing ya MK. Ke batho ba ileng gore they went outside the country illegally and then they were taken care of by our African brothers. They came back by more country and we talking military. And I remember gore Jacob Zuma na le that arms deal again. And Jacob Zuma ke chumia papa rona Putin gagwe and then bana le China and hona nonyana Ramaphosa o saeta le DA saetang le again Israel le America and rona garena gadi. We are an alliance, we align with Brazil, China and Russia and India, in which DA haifo understand. So guys, those in how did I share how voted this thing ya
open the borders or we thabetse go EFF simple le teng no yana ngoko kwa rona Helen o re la re hore no all undocumented foreigners must be documented. You know what will happen? Has never tsena into power. Okay, to alert mo South Africa for 3 years, that person must be given a permanent residence. Yeah, maybe our African brothers about to it's not for undocumented African foreigners. What is it ba big targeting number what that means. So ba ilo shiana ba re Netherlands. Aye ba ilo shiana ba re ka go Germany. Ba ilo hoga maburu a matata ko London. Ba ilo hoga makgowa a matata nang mo strateng kwa America ba ba tlisa mo South Africa. After 3 years ba fa permanent residence for eng? For gore number tsa bona di a go di bantsi ba rona re le batho ba bantsi ba re buletseng political parties tse dintsi number ya rona etsa e divided bona ba tsa number ya bona ba etsang ba e kopantsha wa understand so ga ba e kopantshitse ba tsere body immense kwa ntle ba ba disitse mo South Africa ba itaka le pampi already number ya bona ya kae ko di mo re ka re ba editse se so there's only one way malema ikila bua are if you are a fighter, one day, it will re foster, gore re ditse re lebagane. So, yeah. That's bo soon before 5 years o tlo ikuka rifle. O tlo ikuka o rata o sa rata o tlo ka go botsa before 5 years na efe o tlo ikuka rifle. Ka go bolela o tlo ikuka rifle. E re ba tsamaye ba international court if ba sa wina kwa ga ba boa o tlo ikuka if ba winne ge ba boa o tlo ikuka because ha gona o tlo surrender very simple so lona le bona o kare kya DA ANC EFF Mkhonto eng like le la gana gore ke enyane ga se enyane entwa ga se enyane ke tona ntwae ene e thomile rona re naganne gore a fa yetsanyetsa ba se ba thomile ba re gore e bona cupcake a gona re ka tsaya decision o sa mpotsa ga o re ka tsaya decision o sa mpotsa ene cupcake o itse ka bomo cupcake wa itse ke ra ena Ramaphosa wa itse gore there's no way ba ka tsaya decision this thing by nnetse fatshe before the election gore ana mfana ka ona relaxa and then re protect lo dala ka re re tlo go tsenya ga di court re tsang ba tae relax because if bana ba sa motsepisa protection no yana ngabe ana le EFF le ANC le MK because ga re tsa EFF re tsenya le MK re mo ANC nyele ya maloba ya khale and then there are things that is simple tse leng gore constitution e mona ga ya go lo mo letlapeng section 25 ya bona ena TPEX TPEX fela a gre we are in power no president and then no tsere fela go parliament ngwa re no ke sharp re tsana ka taba ke ena taba ya lefatshe so ke batla gore re voting re ka ntse re skra vote like in secret or ra vote ra tsenya ka da fe tsotsane nga da re counter in public go ra re bereka lo bereka sin ya no matsere bo diamond se ba gidle le bona a cupcake banna cupcake go re rekisitse mara I see fail nkora ntse video ya go bua ka di MK o bua ka di inside the violence inside the violence re na re bua fela our thoughts because we think South Africa we have the right again bargaining freedom of speech so re no buisa ke freedom of speech ga re inside se we just renta tsere di naganang ba understand ga re etsa re ntsa se re se naganang the way re bona situation ka teng so nna ka o botsa ka if how ready just know it to me